Bapa seminaras turang dai gosi begitu karena kata Tuhan ibas wari Minggu Maria si badia si sokliaman diangkat ke surga. Uga kita iajari karena meterukur sabar ras mediati. Maka mari dage ena si ukurkan ibas kegeluhenta jenari manjar-anjar si dalankan gelahna kai pe si arapun kita tubuh-tubuh banci jadi dengan pe pendahin takrina tetap panci ipasu Tuhan. Jadi mari dagi tadi kita terima si pino pasu ibas Tuhan mari. Berang-berang Tuhan ras kita. Nade Bapa seminaras turang alu bagenda perminut tak godung mari dagi kita mulih pebelangkan kata dibata ibas gelar Bapa atas anak atas kesak si badia amin.